ئەڤە وەرزێکی دی بسەر ئاوارەی شنگالدا تێتن ئەو ژی وەرزە زەبستانێک و وەرزێکی دژوارە و ji ber nebûna pêtiviyên evî werzî û harîkariyan awarên di nava xîvetan da li komelgeha Xankê dibêjin. Em jiyaneka pir zehmet diborîn û hatine werzê zivistanê dê bitir jiyana wan zehmet ketin û bi taybet ji ber ku ew net kampêt fermî de dijîn. برا زستاني خدي بزحمة برفة بارانة حرية خدي أنا ألقى بشادرة من خدي أقرب بيك وها شبكة وشيت بديار شيء بك أبوي خدي نيش من هذا مش مع بكرم همار راسي خدي بشادرة هان كده أنا ما خدي أوجي مثلا ما بو باران أبي كافي بين باو خدي ما هم زان الزحمة خدي زستاني خدي غاز تبيل أبوي خدي من فان شادر كذا أم همو زستاني سقحي نا غازا نا آفا نا كهرباء نا سوبينا بخودی تاب متجمدة وثلاجة دانا كمبي دي بخودي تشتغل داينا في كمبي بخودي نا هدوما وبخودي نا دركة بتجيب عايش الفان خيم كذا ولا شغلة فان خيم ما بزحمتها وبخودي كسب بوز فستان يكسر نكاري في أرضي بمشيش حرية وزارو ما هموت خواص التعزيد بسرو برن Zarokek jî dibêjit ew nasname nîne lewma nikarit bişte xwendinegehê û dîsan dibêjit ku di werzê zivistan de gelek arêşa bo wan durist bin. هويا منينا زبستاني رامي ساقي ومع قبول ناكن مع قبول ناقص بهاويش ما مرسي Tehwînîne ku biçe medresê pê. ايه وبدرامنينا أسوي قا خد شيكم درامي نسوي وشيكا Di nava evan xîvetan de ew ên hûn dibînin jimareka mezin ya gelêşî heye û dêbite egerê hebûna nexweşiya û taybet bo zarokan wekû aware dayne diyarkirin û digel hatina werzê zivistanê bitir gelêş lê kom bitin daxwaz dikin ku bihête paqişkirin. Werz li pê werzî bi serê awara da têtun niha jî digel hatina werzê zivistanê wekû aware didine diyarkirin ku jiyana wan dê bitir bi zehmet bitin. Taybet jî ew ên ku ji derveyî kampa de di nava xîvetan de jiyana xwe diborînin. Dewra daxwaz kirin ku bi zûtirîn dem harîkariyên werzê zivistanê bigihin ewan. Ekrem Derweş, Kanalê Badînan Saet, Komelgeha Xankê.